as we move forward in the HBBC, that, it's a blessing that we count it a great blessing nga da kayo kakabsat nga partners iti HBBC. Kayat kayo nga challengen ken encourageen kadeti nga message nga pinauluwag iti diligently continue. Dahita ti title ti message dahita nga malem. Diligently continue. Kat kastamot kada kayo kakabsat for the past more than, a little less than 2 decades of our ministry there. Ato dagiti napadasan yung ups and downs as a church, kan struggles as believers, kan temptations. You were tempted to not continue with the HBBC anymore. But how we praise God, dati pa nagpatuloy yung kakabsat. So I would like to encourage you to diligently continue. The word continue means to persist in activity or action. Hangag sardeng. Okay? To persist in activity or action. Kaya siyempre, awan sa baling activity tayo kakabsat, kan action nga aramidin tayo. Nuhaan nga iti nangayaban, iti apo kada tayo. Ti panagiragpat yad adupay nga karkararwa. Panag-follow up kada kitay believers nga kabaro. Kan panag-encourage itong galmaysa. Panakiparte, panakitulong. Kada kiti vision, kan endeavors tayo, iti HBBC, of planting churches and building church buildings where we could accommodate these new believers for God's glory. Hanyo ko nain kakabsat, nga adon tinalpas tayo, agpaiso dayjay, ngam adupay di kaya ti apo nga iparamit kada tayo, di ngamin? Iso nga iti day ti nga malem kakabsat, I encourage you to continue. Let us persist in activity or action. Kat ingkabil ko DJ, adverb nga diligently. Because that the word nga diligence, kat agkaiwara kakabsat, ijay book of Proverbs. Tikayat ng asawan, if we are wise in life, then we must be diligent. We must be diligent in the several aspects and areas that I am going to share with you itatangamalem. There are 5 important areas wherein God wants us to put diligence and to continue with diligence. No diligent ko na tayo kakabsat, kat nagagat. Bawal iti Kristiyano nga nasadot iti ministry. Amok nga nagagat kayo kadigiti pagubraan nyo kakabsat, gaputa mo tayo nga da iti kasukat na, digitoy nga panaggagagat tayo. Ngam nang runa pa'y, nga gaggagat tayo iti panagserbi iti apo. Taiso iti mang subad kada tayo tiyat ado nga pamendisyon hanlang at inaindagaan. No di kat gunguna nga nainlangitan. Iso nga gaggagat tayo iti panagserbi tayo iti apo. Detat ka na nga sawon ti diligent. Ti Kristiyano nga diligent hanaam mo kakabsat iti mabannog. Kunana di Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Ti pagsayaatan nakakabsat, no apay nga dapat nagagat tayo. Ti panagserbi iti apo, gaputa adanamnamaan tayo nga inkari ti apo. In other words, adarason tayo nga gaggagat, ken detay vision, agadang iti addakdakkel kakabsat, mangragpat, okay? Nga mang-abot ka, digiti ado nga dapat nga ragpatan tayo, nagagat tayo nga mga ramid, gaputa da pamati tayo kakabsan. Our diligence to continue is fueled by our faith in the promises of God. Kat iso nga, ni Pastor John ti permi nga nagdakkel nga personally nga maka-inspire kanya kakabsan. Gaputa, dito'y Pilipinas, makitak iti kinaanap na, kan kinagagat na kakabsat nga mga ramid iti ministry. Kat dayjay nga kinaanap kan kinagagat na nga mga ramid iti ministry is fueled by his faith. He is not afraid to attempt great things for God because he expects to receive great things from God. So nga, challengean kayo kakabsat nga agpatpatuloy kan naregta tayo nga agpatpatuloy, gaputa adanamnamaan tayo. Kakabsat, di ba? Sa bali dayjay, nagmayat dayjay
inikanda ka tilotem, inikanda ka pa iti kwarta, kat addaken ka kakabsat, adda jay gaget mo, nga mang-utilize kadayjay nga naitid king ka. So, no ti parabor ti apo kanda dumapay, given ng kakabsat, adalaan ka datayo nga gagagat. So, I encourage you to diligently continue this afternoon. Now, adda ti lima, nga kayat ko nga kitaan tay ti Biblia, nga kayat ti apo, nga datayo ket masapol, nga naregta ngagpatpatuloy. Ti umuna kakabsat, ket masarakan iti libro ti Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse number 43. Okay? Acts 13, verse 43. Kunana, it's already on your screen. Now when the congregation was broken up, or nagsisinadan, kaputan alpasan je fellowship unugimong da, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who is speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Kakabsat, ti umuna, nga kayat ti apo, nga masapol, ngagpatpatuloy tayo, first of all, let us continue to grow in the grace of God. Now, tibiyag tayo nga namati iti apo, ket parabor laeng iti apo. Adu kakabsat iti, adu iti aspects nga ti grace ti apo ket agflow iti biyag tayo. The grace of God will flow in our life through giving. We call it giving grace. Amok ka adon kakabsat, iti naitid tayo iti apo. Ngam apay ngagsardeng ka, apay, nagsardeng ka din ti parabor ti apo nga agayos iti biyag mo. Laglagi po nyo, nga iti panangted tayo, ket gapumot laeng ti parabor iti apo. Kadaging gana nga haan nga agsardeng ti parabor ti apo ti biyag tayo. Hantayumot nga agsardeng iti panangted. So let us continue in the grace of giving. Hantay ko naan nga, I've already given so much. Anang katano kastamot ti baga ti apo king ka. Anak ko, hustunan san, I've already given so much to you. Uston san anak ko, awan sa pula mo, nakadut kararag mo nga sinong bata kon. Impang katahaway, inikang katrabahom, huston anak ko, isardeng kon timangtad ti parabor cooking ka no ko na ti apo. How would you continue to survive? How would you continue in your Christian life? No agsardeng ti parabor iti apo gan ka. Sige man, panunutan nyo man, dahita kakabsat. Hangka di, nga ti parabor ti apo, kat di mo tagsarsarday. Di mo tagsarsardeng. Kat gapu iti dahita kakabsat, hantay ko mga rod, ngagsardeng iti parabor iti panangten. Let us diligently continue in the grace of giving. Kaya't nangasawan, napasnek tay latta ko mga rod kakabsat, iti panangten. Knowing that it is more blessed to give than to receive. Knowing that he which soweth sparingly will reap sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Knowing that we can never outgive God. So folks, no matter how difficult the situation in life may be, the grace of God is not limited by our circumstances. So let us continue to abound and continue diligently in the grace of giving. Another facet iti parabor ti apo kakabsat ket panagserbi ken kuanan. Adu dagiti human reasons tayo nga hantay maaramid iti annungan tayo nga para iti apo. Physical condition, agsakit tayo. Mabalin nga distance, adayo tayo. Mabalin nga emotion, adu dagiti pakaupayan tayo. Mabalin nga mental, nakapoy tayo. But listen to me. Ti pagsayaatan na ti parabor ti apo, the more nga makitam dagiti weakness mo, the more mo't kakabsat nga dijay parabor ti apo, ket agmanifest king ka, takunan ni Apostol Pablo, when I am weak, then I am strong. In the same way, nga kuna ti apo king kuana, my grace is sufficient for thee. Kakabsat, once nga nagsardengkan iti panagserbim iti apo, dualaeng ti paspasimudaag mo. Number 1, hangkan nga mamati ti parabor ti apo. Wano number 2 kakabsat, insardeng mon iti panagflow ti parabor ti apo gan ka.
So listen to me. There is whatever be our human reasons that limit us, that we consider an obstacle or hindrance, iti panagserbitay iti Apo. Idatag tay laan kinkwana. Kat kuna tayo Apo. Ato digitoy nga hindrances ti biyag ko. Digito iti obstacles iti biyag ko. Kat ti di parabor mo Apo, itdem kanyak. Tapnon makapagserbi aklatagan ka. Amen? Let us diligently continue in the grace of serving. Hala day ta kakabsat. Ti parabor iti Apo, another facet of the grace of God, kat may panggap iti panagandur. Panagandur ka digiti adu nga rigat iti panagbiag. That is what you call enabling grace. Nga kabailan tayo kakabsat, nga anduran, kabailan tayo nga mapagbaligyan, digiti anyaman nga panubok, wano rigat ngayon tayo pagpaspasaran. I know, nga duma, iti rigat yu tahaway, iti rigat dito Pilipinas. Ngamkas-kas di kakabsat, whatever be the situation, wherever be the place, the grace of God will enable us to face the problems, our fears, and the challenges in life. So kaya't nangasawan, if we are to keep on going on, let us continue to grow in the grace of God. Amen po ba? Ti problema ngamin, dagiti do mga Kristiyano kakabsat, kastoy. Idi mangrugrugida, siyempre, basit pelat resources da. Nakapoy da pay lang, kat kararag da nga kararag ti Apo, Lord, give me your grace. Give me your grace. Give me your grace. Kat idi tinulungan ti Apo idan, kat kaya dan kakabsat, inlaksid dan ti parabor ti Apo, and they try to do it in their own strength. They try to do it because they have the ability to do it. No, kakabsat. If we started in the grace of God, we cannot finish the race in the flesh. If we started in the grace of God, let us finish and continue in the grace of God. Amen? So, hangagsardeng ti parabor ti Apo, agpatpatuloy ti ngarod iti parabor ti Apo. Number 2, may kadwa kakabsat, nga masapol, nga kayat ti Apo agpatpatuloy tayo, Acts 14 verse 22. Acts chapter 14 verse 22. Kuna na dito'y, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Ti may kadwa nga kaya ti Apo agpatpatuloy tayo ket to continue in the faith. Ita Amerika kabsat, adun dagiti churches nga nag-close. Adun dagiti pastor nga haanan nga pastor. Gaputa awam metten church nga ipastoran daga kabsat. Simply because these believers did not continue in their faith. So anat na pasamak karud kakabsat. Napukaw DJ testimony ti DJ nga lugar. Kat sayang di ngamin. Kat recently, as a testimony, I was watching dito pasamak ti Southern Baptist Church. I know you can find it on the Facebook and YouTube. Nag-stand dati pamati kakabsat. I know that the Southern Baptist is going liberal in some aspects. Numampay Baptist, but they have started to adopt some of the worldly standards. So, kakabsat, recently, nakitak nga ada revival ti Southern Baptist iti pamati da. Gaputa, nag-stand kakabsat, nga sinuman nga churches nga affiliated kadakwada nga ti pastor na ket babae in disassociate dan kakabsat. They have cut off their association with churches that are ordaining women pastors. And you know, han nga sinsinan day nga stand ti pamati ti Southern Baptist because one of the prominent popular pastors in America, Rick Warren, is one of those who was ordaining women pastors. It's a church na di Saddleback. You all know that? The purpose-driven life.
authored by him, The Purpose-Driven Church, and other books. Sadly, kakabsat, he had started to drift away from the faith. Kat gapu ka DJ influence itilubong. Tinakita kay mo nga problema kini Rick Warren kakabsat. Gapu ka DJ panagusar na iti other versions of the Bible. Dakil nga nakatulong DJ purpose-driven life. Because practically, idi iso na kat solid, strong Baptist in the 1980s, iso ti pa nakakonsepto na idi deta purpose-driven life kakabsat. Strong pela iso na nga Baptist idi ti pamadi. In fact, Rick Warren, kat anak iso na iti maysa nga pastor iti Baptist. So he grew up in a Baptist church, knowing the Baptist faith, and when he started the book Purpose-Driven Church and Purpose-Driven Life, it was back in the days when his mind was greatly influenced by Baptist faith. However, the Purpose-Driven Life has evolved in time. So that if you read it, di kijay version ti Bible, no basaam di kijay verses, ijay Purpose-Driven Life kakabsat, kaslahamutin nga Bible tinaggapuan na. Nakalablab now, nakarabrabawan kakabsat. And you know, once you start to drift away from the King James Bible, you do not believe that the King James Bible was preserved, is the preserved Word of God from the inspired Word of God, kakabsat. That means that you will begin to accommodate other temptations to change your faith. Kat sadly kakabsat itata, he had begun to ordain women pastors. Nakalawlawag ta kunana yan ta Biblia kakabsat. Let your women keep silence in the church. This is a matter of faith. It's not a matter of social issue like equal ba ti lalaki kan babae. No, that is not what the Bible is telling here. What the Bible is telling is about the authority. God has ordained men to be the authority in the church and in the home. Nakalawlawag deta kakabsat. That the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Kakunana di Ephesians 4, God has called apostles, di ba? Teachers, pastors. Kat pastor is a male gender. So nagdakkel nga bimtak nga issue kakabsat deto ita ti Southern Baptist. And I watched how the DJ conference nga napasamak. Rick Warren was given 3 minutes to contend and defend his stand. Kat kakabsat nagsaw isuna nga kunana nga kasta, you know what? You cannot have all Baptists to be in the same doctrine 100% kunana mo tin kakabsat. Nga kunana, according to our constitution in the Southern Baptist, it did not say that we should be completely the same, but we should be closely the same. Kat kunana nga kasta, may salaang daytoy, kunana, may salaang daytoy, nga hami pakipadaan. Umdas lakit din nga isut pangi disassociatan yu kada kaming kunana kakabsan. Kadag pa iso nga may salaang dayjay nga banag nga napakipadaan iti pamati, nga kakabsat major dayjay nga napakaipadaan ti pamati. So once nga hantayo nga makita, ti pateg, ti panagpatpatuloy iti pamati. And today I'm telling you, he is disassociated from the Southern Baptist identity. I am very sure and certain that he will be embraced by the liberal, by the evangelicals, by the Catholics, by the Pentecostal group. Kat kunada, well, no intakida kan, kat insarwada ka, data Baptist group mo, adto'y kami nga mag-accommodate king ka. Amoyo kakabsat, if you will leave the HBBC, for whatever reason, sigurado kan patsek, nga dadagur uray, nga mga rakop kan mga embrace kan ka. Gamdi kang kanayon nga rod, nga ibagbagami kakabsat, why believers leave the church is for 3 reasons. They are not born right, they don't believe right, that is faith, and they don't behave right. And if you don't believe right, you are not behaving right,
and you will leave the HBBC, especially the Baptist faith, for whatever be your reason, I am telling you, I am very certain, adagur uray nga mang sipaw ka. But I will tell you this, uray pa'y sino, uray pa'y adoy ti mang sipaw ka, no kamalintulat ta kakabsan. That is why I urge you, and I encourage you to continue in the faith. But listen to me. The Southern Baptists will be severely persecuted today. I am very sure of that. Kasi Rick Warren is a very popular pastor. Kala artista iso na kakabsat ti arig na eh. Kala iso na dede kunata yung dede pangawag te ngamin no no artista dede kala icon dede other term tayo eh. Celebrity. Damay sa nga nagbakasyon nga nagapot Amerika, nag-attend ti church tayo, idi umay nakalaman mong kunana. Oh, kunana. Maalamanok put langan ng celebrity pastor ti Pilipinas kunana idi kanya kakabsat. Aya? No, celebrity pastor ka no. Celebrity ka puta sikat kalakad dede ka nangasawan. Nirikwarin kat sikat. Kat sigurado kakabsat. Amo makat nalaing agsaw isuna. But you know what? Listen to me. That reminds me now. Ngano nag-stand ka iti usto. Nag-stand ka ti what is right. People will disagree with you. Some folks will disassociate with you. And when they speak, they seem to be right. They seem to gain the sympathy of the world. But listen to me. Right is right. Truth is truth. And let us continue in what is right. Agtultuloy tayo kakabsat, iti pamati. So nga, importante deta nga banag. Masulisog ka, sigurado kakabsat. Nga sulisugan ni Satanas na panunod mo. But I want to encourage you, reject all alternatives. The devil will offer alternatives. Mabaling ako nanakan ka, deta ayan yo, kastoy, dito'y di, kastoy. Hindi ba? Same tumot lang. No adda ka dita, Christian ka. No adda ka dito'y Christian ka. Kanya lang dita ayan mo ita kastoy. Ngam deto'y nalaglagan. Agpadan tumutla Christian. Dito'y kalanganan. Kaya't ko kakabsat, nga nagpating ka ni Satanas nga mang sulisog dagiti panunot yo. Kaya't ni Satanas kakabsat, nga maisardeng mo, ti panagpatpatuloy mo iti pamati. But like Joshua, kuna nga kasta, as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba nagpintas di kuna ni Joshua? Kita nyo di kunana ka, di Israelites, kunana, choose you this day whom you will serve, kunana. Whether the God of the Amorites, kaya nga sawan, adoption, di Israel. Adoption da. Whether the God of the Amorites in whose land ye dwell. Adoption nyo kunana, nga ti pagserbian nyo, digiti Diyos, digiti Amorites nga ayan tayo ita. You have an option, but as for me, kunana, and my house, we will serve the Lord. Kakabsat, detane, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day you will serve. Whether the gods which your father served that way on the other side, di kabila, of the Amorites, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell, but as for me and my house will serve the Lord. Kakabsat, I tell you today, you have options. You can leave HBBC, you can go to another church, you can find another pastor if you like, but ti sa ludsudakin ka, makinnakam ti kaddam ti HBBC. It's not yours. Nakam ti apong adaka dita kakabsan. Kunana di Acts chapter 2, and the Lord added unto the church 3,000 souls upon, the Lord added, ti apot nang ikabil king ka. So hamo kung, no kayat buti, pumanaw ko nam, damagam ti apo. Lord, sikat nang ipangkanyak dito'y pumanaw akon. Hanga kapang panaw kalata kakabsat. Because ti apo ti makinnakam eh. It's the Lord's will that you are there. And so, I encourage you to continue in the faith. Kung ni Apostol Pablo, fight a good fight of faith. Okay? Number 3, may ikatlo nga kayat ti apo agpatpatuloy tayo kakabsat, masarakan ti Colossians 4:2. Okay? Let us diligently continue Colossians chapter 4, verse number 2. Alright? It says in Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Masapol kakabsat ngagpatpatuloy tayo iti panagkarkararag. Kat itay bigat. Itay ko na kinike. At ay bagaking kwa na itay. Kat kuna na kanyak. Gurey ka kat kwang. Agkarkararagak kuna na. Kasi idada kami di Manila di last week.
At the notebook na. Ano to program ko nagkanya na. Kat ko na revive book dito prayer diary. Wow, praise the Lord. Revive book ti prayer diary. So inala na amin, prayer request ti Lawag, Bacara, Australia, Hawaii, kinuha niya lahat yan. Kat at schedule na kapsat nga magikararag. Makita kat marikna na kakapsat. Nga deti ministry kat dumakil. And if our ministry will be preserved, if our ministry will continue to prosper, prayer is the key. Kararag titulbeg kakapsan. Let us not relax. Anat naglawag ako na ti Biblia, watch. Ti kayat na nga sa hundeta nga watch kakapsat at dada potential nga threat nga mabalin nga mangdadael ti biyag tayo. At dada potential nga mabalin nga mangdadael ti church tayo. Ti langan-langan tayo nga kakapsat. Ti panagkakadwa tayo nga agserbi iti Apo. And that's why the Bible admonishes us to continue instant in prayer. Watch in the same with thanksgiving. Kung ni Apo Jesus ka, di kajay disipulo, idadada jay Garden of Gethsemane, kung na nakadakwada, watch and pray, lest ye enter into temptation. Anat inaramid da, naturog da, di ba? Agpaiso nga naka-recover the pig sa physically, nga mahanda naka-recover, iti strength da spiritually. Our strength comes from prayer. Uri adot kwartam, no hang ka man nagkarkararag, nakapoy ka. Uri adot kang kanem, dakil tatyan mo kas kanyak, no hang kagkarkararag, kakapsat, nakapsut ka. So nga tipigsa tayo, kararag. More prayer, more power, di ngamin? Less prayer, less power. No prayer, no power. So hanyo kung kuna nga, well, adda pa pastor tayo, adun ti resources tayo, kat adun dagiti tao kakabsat, no, listen to me. The bigger the ministry is, the bigger the responsibility, the greater the opportunity, the more we need God. And that is why we need more prayer partners. Sino da dagiti dapat nga itultuloy tayo nga ikararag diligently. Let us diligently pray for God's servants. Ikarkararag da kami mutlaan nga papastor. Sino't mang ikarkararag ka da kami, tayag yung manti imayo kakabsat? Thank you very much. Hanyo kad nga isarsardeng. Itultuloy da kam kadi nga ikarkararag kakabsat. Kaskin ni Pedro di Acts 12:5, idinaibalot in kararag isuna in the church. Kunya ni Apostol Pablo, pray for us. So be updated with our condition and need and pray for us. Not only that, kakabsat, itultuloy tayo nga ikararag, pray for those in authority. Of course, kaslahan tayo makita ti pakaikonektaran, ti mayor, ti governor, ti congressman, but I'm telling you, if the devil will influence them to enact laws, those laws will limit us. Our faith, our soul winning. So ngay karkararag tayo idagakabsat. Tapno mapuksa, makontrol, ti influence iti darkness. Tapno ti panagsilaw tayo, at adu dagiti maragpat tayo. Let us continue to pray for all saints, kunana di Bible. Ephesians 6:18. Pray for one another. Ala, damagak man kada kayo kakabsat. Malaksid nga da kami nga pastor ikarkararagyo. Ikarkararagyo ka diti tunggal maysa. Are you praying for one another? When was the last time you prayed for your brother in Christ? When was the last time you prayed for Brother M? When was the last time you prayed for Brother Lawrence? For Tito Sani? For Brother Sam? When was the last time you prayed for a brother or a sister in Christ? When was the last time you prayed for Tita Romana? What a joy to see each other every Sunday. But you know, ti sikreto kakabsat, ti bilag tayo, ngagkikita, kat dijay secretly, panangikarkararag tayo titunggal maysa. Listen, apay kumakakabsat, nga ibaga ti Apo nga pray for all saints, no awan kakabsat, iti rason na, no apay nga ibaga na dayjay. Kaya't nga sawan, at the tendency tayo, nga makaneglect, no makalipat titunggal maysa.
If we care for one another, one of the best ways we could show our care for one another is to pray for one another. You don't know the battle each one is facing every day. You don't know the temptations that can potentially attack the weak point in their life. Kat uray ko na kakabsat nga napigsa ita, di mo lang amo anytime malagpak. Kararag lang timang support ka dahita nga kabsat. You don't know. Kasla DJ, Ocean Gate, nga nagluganan, di gito yung billionaire kakabsat. Babak nang da nga naglugan, nga anangarod kakabsat, tinapasamak. Di ba? DJ nagluganan da, at the vulnerability na gayam. At dalat ta weak point na. Kat idi umunag da nga umunag. Hanakaya kakabsat, DJ nagluganan da nga submarine. Kat bimigay, DJ nga weak point, si Mabog. Adape nga rod na bati kakabsat. Kat duray man pa, billionaire, di DJ nakalugan. Susceptible na ta, vulnerable di nagluganan da. Laglagi po nyo, we are all vulnerable. Napigsa nga makitam, deta kapsat ita. Ngam di mo lang amo kakabsat, no anat struggle not every day. Ala kita ta kaabay mo kakabsat. Hangka di, damagaman. Do you have struggles every day? Amo lang amo kakabsat. Parabor lang ti apo nga umay kapilya, di ngamin. Ala, parabor lang ti apo nga dakay dita itata. Nuhan nga gaputitive, kerti pakinakam, I don't think agpatpatuloy kayo eh. You have many reasons to quit eh. So nga kakabsat, diyo lang amo, kararag ti mang balkot. Ti kararag tayot mang preserve. Nagdakkel nga support ti kararag kakabsat. Listen to me. We need to pray diligently. Hala nga once a week to dikat, if you can remember that brother every day, please do. If you can remember that brother every day, every time, abang kaagubra, no nalagip mo te kung kunak kang kanayon tantandaanan nyo. Once nga nalagip mo dayta nga kapsat, adarason na nga simiplot yan ta panunot mo. Mabaling nga impalagip ti apogan ka because kayat na nga ikararag mo isuna. That's how we continue to move forward. We diligently pray for one another. Amen? And then also, let us give ourselves to fasting and prayer. There are times, kakabsat, that if you need to fast, ag-fasting ka. Napadasan yun, nag-fastingan kakabsat. Ambom no apeng ag-fasting ka, it's not for health reasons. Ag-fasting ka because of spiritual reasons. Mabaling nga adamay sa nga need, nga kayat mo nga itad iti apo, kat you need it so desperately, and you need to fast to show to God you mean business with it. Mabaling nga adamay sa nga problema, nga kayat mo nga masulbar, kat ag-fasting ka. Malagip ko kakabsat, there was one time here in our church, about 15 years ago, no, Jack Marino, 10 years ago, kat adamaangay nga conference, tapos anniversary. Kat we were short of budget. Gaputay kakpay ti labgip, di kitay speaker, at dada di kitay food nga isaganami, hotel, kasjay. Kat masapul kakabsat ti 70,000. That was during the days kakabsat, nga tilang offering iti church tayo ti every Sunday, kat mga 15 to 20,000 pesos. Di ba? So, di ba, napakaliit pa noon. Kat, kunakidi, kakabsat, masapul tayo ti 70,000. Jak balipatan dito kasi experience ko ti fasting and prayer eh. Kunak kadigiti kakabsat, you know, kasi 4 days to go kami eh, mangrugi di conference, 4 days to go. Kat kunak kakabsat, this is my vow to God. I am not going to eat. Aging gana nga na ma-provide ta 70,000 kunak. Padasak man ti agpasting kunak ti Apo Lord. Padasang ka man, hanak mangmangan, agkararag aglat apo. Makamu ka numatayak, basta apo itod mo ta 70,000. No na sumrek ta 70,000, hanak mangmangan. To cut the story short, kakabsat, in 2 days time, simrek ti 100,000 pesos. Kat nagtakdera ka, digiti kakabsat, kat ko nakadakwada, brethren, I am so happy, mabaling kong timangan. Namitan di jay need nga 70,000 inexidan pa iti apo. No kitam ti Biblia, talaga biblical ti fasting kakabsat. No adda iti may nga dakkel nga aramiden da iti apostol ide, agfasting da.
Ni Apo Jesus, 40 days nga nag-fasting, 3.5 years ti ministry, nang sakbay nga nag-ministry, 40 days nga nag-fasting. So, kaya't nga sa uwan kakabsat, dakkel ti maaramidan ti fasting. Great revival ti aramidan na. Great blessing ti aramidan na ti fasting. Datayo magkaming, we try to accomplish things in the human way. Because we have the intellectual ability to do it, we just go for it. We bypass prayer. Kakabsat, hantayo nga bypass ti panagkararag. Necessary procedure. Necessary part of the procedure ti panaka-accomplish ti trabaho ti Apo, ti prayer, kakabsat. Let us not bypass it. Let us not say it's not important. No. God had greatly stressed the importance of fasting and prayer. Folks, let us continue in prayer. Amen? Okay? Now, number 4. Not only that, John chapter 8, verse 31. John chapter 8, verse number 31. Okay? The Bible says in John 8:31, then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Number 4, wherein God wants us to continue, is continue to observe His word. Kaya ti Apo agtultuloy tayo ti sa una. Now, dito yung baga nakakabsat, iti John 8:31, ipakpakita na nga da tendency tayo nga nagtultuloy. Kasi api nga ibaga ti Apo nga, if ye continue in my word, it implies kakabsat that there is a vulnerability and possibility that we do not continue in the word of God. And there may be reasons why we do not continue in the word of God. So dati lesson ko idikalman di 4 kinds of hearers. Ti umuna kakabsat dita, kat iso dayjay indifferent hearer. Nga nagkaroon iso na tinatangken nga puso. Alwadan tayo, tabaka tumangken ti puso tayo kakabsat. Kasano nga tumangken ti puso ti maysa a Kristiyano? Because of the sin. Once nga adda dayjay instruction ti Apo ken ka, kat hamo nga tinungpal wenno inaramid, anat mapasamak, di konsensyam ti agandar. Godly conscience. Ti Holy Spirit ko na naging kane, you disobeyed. Kat no i-quench mo, sabsabam dayjay kakabsat, agsaon tumanan ti Holy Spirit. Aging gana nga dayjay panang-quench mo day tangabanag, you come up with a seared conscience. So that uray umay ka makigimo, may emphasize iti giving, standard, obedience, discipline, separation, sanctity, holiness, awanan kakabsat pa iti mariknam because you have a seared conscience. So many Christians are not continuing in the learning and in the growth of the Word of God na stop the growth because of indifference. Be careful. So nga dapat, kunam nga kanayon, Apo, no ka di ag-preach ni pastor, agda kumalat ta pakablesak. No ka di matignayak, no matatsak di message. Apo, ti pusok ko makat naluknang lata, Apo, nga agrespant ti panang konbiktar mo kanyak. Naluknang ka di pelang ti puso yung kakabsat ti sa uti, Apo. Nalakakay ka di pelang nga makonbiktar. No ka di addamang bagbagagan kagat ko na nakabsat, ko na ti Biblia kastoy, matita ubram. Adda ka di pelang waya ti panakakonbiktar king ka. Because no hangkan nga makonbiktar kakabsat, delikado kan. Nga Kristiyano, basit langanan kaskala ocean gate, pumutok kakabsat, agsarden kan. Because you are indifferent. Another reason why Christians will continue in the Word of God is because they are emotional hearers. Ada di kita'y members kakabsat nga, gapu ti personality na, ada nga min di kita'y tao nga naragsak ti personality na uno temperament. We call it sanguine. These are people who are easy to go along with. So when you talk to them, handa makasaan. Yes, amen. No kunam, kastoy ti ko na ti Biblia, kas je, pastor, nagbayad. Ngam hanggang ijay dalagayam. Kasi they are emotional hearers. Kat amumutan, nga no itibiyag mo, na ibasar ti emotion, unstable. So di kito'y miyembro, nga naragsak ngagdingag ti sa uti Apo, all appreciation, compliment, tagbayat ti message mo, pastor, ngam at the end, hamugayam maasahan. Kasi nagpatinggalang isunat appreciation. Awang kingkwana ti puso kakabsat,
nga mangsurot sa uti Apo. Another kind of hearer is the distracted hearer. Dito iti alwadan nyo. Gaputa tibiyag mo adot distraction. Deceitfulness of riches, the care of this world. The devil will put some distractions in your life, some hindrances. Nga mangagaw iti attention mo, mangagaw di commitment mo nga para iti Apo. Kat, it is your duty to get rid of these things. Tapnon iti kasta, ti sa uti Apo, agtultuloy nga agbunga iti panagbiag mo. Continue in the Word of God. Last but not the least, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain, continue to abound in the work of the Lord. Kakabsat, agtrabaho tayo, iti trabaho ti Apo. Let us labor in the vineyard of the Lord. We are called to labor. Ana kahit nga sa wundeta, nanipot iti inawat mo ni Apo Jesus. Han na ka nga sigod nga inayaban iti langit. Ngam ada na ngayaban na king nga trabaho iti deti rabaw iti daga. Saan nga kukwa tabiyag mo. Deti nabatbating aldaw mo ti rabaw iti daga, hantay amon manupay. 10 years, 15, 20 years. But definitely, it is a short life on earth. We have that so short moment to live on earth. Sooner or later, alam na tayon ti Apo. Sooner or later, agawid tayton ijay langit kakabsat. Nga magingga nga di na tayo pa'y inayaban ti Apo nga agawid. Ada na ngayaban na kadatay nga trabaho ti rabaw iti daga. Kat madaydayaw ti Apo. Agyaman tay iti Apo. Gaputasan na tay baybayan. Ti parabor na nawadwad di ngamin kakabsat. God is, han nakamot nga inayaban ti Apo tapno baybayan na ka eh. No dikat ko na I will never leave thee nor forsake thee. Tilang sa una, tilang ko na nakin ka, seek ye first the kingdom of God. Iyon unam ti pagarian na. Iyon unam ti trabaho na. Agtrabaho ka nga para gankwa na. And all these things shall be added unto you. Ado dagiti sulisog nga agsarden ka. Isungarod nga deti challenge, continue diligently. Agpatpatuloy ka. It means kakabsat, there are temptations that will come to you. Kat kunak idikalman, you know what? Ada na research kong article as I close. Apeng agdek-decline ti attendance ti church. Apeng agdek-decline ti engagement dagiti believers iti ministry. Ti may isa nga dakkel nga reason kakabsat kat affluence. Ti kayat nga sawon ti affluence kat rumangay kan, bumaknang kan. Idi awan ang kapay, awan option mo. Hangkamot makapagmulatan at gatangam ko ma. Awan magkwartam. Diba? Hangkamot makapasya-pasya at awan mo't pagpasyar mo. Di kamot makapantitil-til at data, di kamot ma-afford. Ngam idikwan ma-afford mo, di makkel ti affluence mo, at da kwartamon, with money comes many options. So kadagiti believers ita dita Amerika, di Canada, di Australia, because of much money, they can work. Kasam ta, young people ka, makapagtrabaho ka. Young people ka, ma-afford mo ti mapanagpaspaser tila. Data anang arod ka, dakwarta nga sa pulam eh. So because of that options in life, they don't go to church anymore. They are no longer engaged in the ministry. They would rather be somewhere else, here and there. The many options of life. Oh, kakabsat, be careful of distractions. Let us continue. Kararag ti pusok nga deti pa nag-preach ko kada ka itang malem. At da iti nakatatsan iti puso yo. Kat, life is so short. Jesus is coming very soon. Adupay di kararwa nga dapat mairagpat. Ngam, amum ti dapat kakabsat kasapulan, masapula ma-challenge kay nga believers nga agpatpatuloy. Nagsayang eh. Sayang tabiyag mo. Sayang digiti opportunities. Let us continue to grow in the grace of God. Let us continue in the faith. Let us continue in prayer. Continue to observe His Word. And let us continue to abound in the work of the Lord. Let us diligently continue. Dear Lord, thank you so much for our message this afternoon. Reminding us, sapay apo ta na challenge kami. Adu apo, dagiti churches nga nag-close an apo. Adun dagiti Kristiyano nga nag-quit.
But Lord, mapanunod mi nga tibiyag kat ababa. Mapanunod mi Apo nga da kami kat stewards. Kat Apo Diyos, mapanunod mi nga naayabang kami agtrabaho para ka. Help us to diligently continue. I may not know the struggles, problems, burdens of my brothers and sisters in Hawaii. But Lord, you promise that you will never leave us nor forsake us. So agtultuloy kami Apo ti pamati. Agtultuloy kami ti parabor. Api ko magsarden kam ti panangted. Anang arudon no kunam. Stunan anak ko, adot na itid cooking kan. Kasano kam pay Apo. But you never stop. So we should never stop in the grace of God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.